let it snow and snow. Stonoteniseri Banata u hali Madison dočekali su ekipu Faksa iz Kragujevca i slavili pobedu rezultatom 3:0. Zrenjaninci su uspeli da pronađu motiva i savladaju oslabljenog protivnika koji je u grad na Begaju došao sa namerom da skupo proda svoju kožu i namuči sastav trenera Zakića. Pred 50 gledalaca u hali Madison meč je sudio Petar Nedeljkov, a već u prvom meču Đorđe Borčić je neočekivano imao problema sa mladim Mihajlovićem, koji se u lepom svetlu predstavio publici u gradu na Begaju i nagovestio lepu karijeru u ovom sportu. Ipak iskusni najbolji igrač domaćeg tima uspeo je da dođe do pobede od 3:0, a rezultat po setovima je glasio 11:8, 11:9 i 11:5. Drugi duel doneo je sigurnu igru Uroša Gordića protiv Jovanovića u meču u kojem pobeda stonotenisera Banata nijednog trenutka nije dolazila u pitanje. Ubedljivih 3:0 u setovima i to rezultatom 11:5, 11:2 i 11:9 za Gordića. Treći, naravno, ispostavilo se i odlučujući meč, rutinski kako se od njega i očekuje, reprezentativac iz redova zrenjinskog superligaša Marko Petkov priveo u svoju korist. Bukvalno rečeno, počistio je sa parketa stonotenisera Faksa Lazarevića i slavio pobedu rezultatom 3:0. I to po setovima 11:4, 11:9 i 11:4. To je bilo dovoljno za još jedan trijumf Banata u borbi za šampionsku titulu. Evo jedna, da kažemo, rutinska pobjeda Banata, međutim u nekim trenucima upravo ti, jedan od mlađih, pokazao si da zaista Faks može da se bori onda kada hoće. I neki tvoj komentar ovog meča. Pa stvarno ne znam, došli smo u znatno slabijem sastavu, Milorad Glišić i Đorđe Pek nisu u stanju bili da dođu. Onda ja sam igrao sam prvi meč sa najboljim igračem iz Banata, Borčićem, imao sam neke svoje šanse 9-7, 8-6, nisam to nažalost iskoristio, Banat je zasluženo pobedio. Kakve su ambicije Faksa do kraja prvenstva, da li možete da zadržite superligaški status? Pa naravno, ambicije su jasne, to je da opstanemo u Superligi kako god znamo, na to idemo, da to se spremamo i to nam je cilj. Marko, nekako je uvijek teško naći motiv kada se igra ovako protiv jedne ekipe koja očigledno ovdje došla da što manje vremena provede na parketu. Pa tako, uglavnom te ekipe koje se bore za neki sam opstanak, uglavnom dolaze na gostovanje sa drugom, trećom ekipom ili kako to već da nazovem, i nije lako, treba pronaći motiv i zaista teško igrati, psihički je teško igrati, igrački nije toliko, ali eto, završili smo ovaj meč, sledeće kola očekuje nas Vršac i bit će dobro valjda. Ekipa Vršca koja upravo igra sa Stenesom pokazala da i protiv Crvene zvezde sigurno će biti jedan od težih zadataka i za Banata, ali ako želimo titulu moramo sve pobediti, tako? Tako, ja sam u više prilika rekao sam da je ekipa Vršca veoma nezgodna. Imaju ta dva dosta kvalitetna igrača koji su dugi niz godina u Superligi, jednog mladog igrača koji je dosta nezgodan, tako da, kao što ste već rekli, ako hoćemo titulu, sve moramo da pobedimo i težimo ka tome. Let it snow and snow.